Nguhaye ikaze muri byagenze bite today, umwanya twumvamo amakuru agiye atandukanye, amakuru dukesha ibinyamakuru binyuranye bikorera mu gihugu cyacu ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi rero tugiye kureba inkuru zitandukanye, ariko dufite inkuru z'akababaro zigiye zirimo n'impfu zitandukanye. Reka inkuru yacu tuyihere mu karere ka Karongi, aho umuyobozi w'ishuri ry'imyuga ndetse n'abamwungirije bakurikiranyeho kwiba asaga miliyoni 226 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko rwafunze abantu 4 barimo Mukeshimana Marcel wahoze ari umuyobozi w'ishuri ry'imyuga rya Rubengera kabiri TSS School ryo mu karere ka Karongi. Abahoze ari ababaruramari baryo babiri ndetse n'uwasinyaga kuri sheke z'ishuri uwo twita signatory. RIB yavuze ko aba bakurikiranyweho ibyaha byo kunyereza umutungo ufitiye rubanda akamaro, kuwukoresha icyo utagenewe ndetse no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. Iperereza kandi ry'ibanze ryagaragaje ko hari amafaranga angana na miliyoni 226 n'ibihumbi 790 n'amafaranga 877 y'u Rwanda yanyerejwe. Abakekwaho rero ubu bujura ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bwishyura, mu gihe kandi dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo ibashe kuba yashyikirizwa ubushinjacyaha. RIB kandi ntabwo byagarukiye aho, iraburira abashinzwe gucunga ndetse no gukoresha umutungo wa leta kubahiriza amategeko abigenga, kuko kunyuranya nayo bigira ingaruka ku muturage, kandi si ku muturage gusa ahubwo no ku iterambere ry'igihugu, kandi ko ibi binahanwa n'amategeko. Naho mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Uganda, haravugwa inkuru z'akababaro aho ababyeyi bagize gutya bagashaka kuvutsa abana babo ubuzima. Umugore w'imyaka 45 wo muri Uganda witwa Juliette Tushabiwomwe yafunzwe nyuma yo guhatiriza umwana w'imyaka 8 uwo abereye mukase, amuhatira kumira inshinge kuva ku rushinge rwa mbere kugera ku rushinge rwa 46, akaba ari inshinge zifashishwa mu kudoda ubusanzwe. Uyu mugore rero bivuga ko yafunzwe ku wa mbere Gicurasi 26 nyuma yuko ibitaro bibonye inshinge mu nda y'uyu mwana, hatangiye kwibazwa uburyo zaba zarageze mu nda ye. Mbere yo kujyanwa ku bitaro, uyu mwana ngo yabanje kumara igihe ataka mu nda aribwa cyane, nuko nyirasenge witwa Birungi Enise niwe wafashe icyemezo cyo kumujyana kwa muganga, amushyira abaganga kugira ngo bamusuzume bamenye igituma uyu mwana aribwa mu nda, igituma ahora ataka cyane ku bijyanye no kuba mu nda atameze neza. Nyuma yo kumucisha mu byuma birimo nka X-ray ndetse na CT scan, bikamara kubona izi nshinge mu nda y'uyu mwana uhora aribwa, ngo byahise bimwohereza ku bitaro bikuru kugira ngo abashe gufashwaho, akaba ari ibitaro bya Mbarara. Abaganga bo mu bitaro bikuru bya Mbarara ngo nibo babaze uyu mwana, bakimara kumubaga bamukuramo za nshinge zigera kuri 46. Ibi kandi ngo bikaba bivugwa ko Tushabiwomwe ari we wahaye uwo mwana izo nshinge mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2, aho yazizingiraga mu rupapuro akamutegeka kuzirya, yamara kuzishyira mu kanwa akamuha n'igikoma cyo kuzizamuza. Se w'uwo mwana uwitwa Tino Mugisha Simon ngo yabwiye polisi ko icyo umugore yapfaga n'uwo mwana ari uko uwo mwana yavuganaga na nyina ari we mukase atabishaka. Ati umugore wanjye ntabwo ashaka ko umwana wanjye avugana na nyina, ngo yambwiye ko ngomba kumuhagarika cyangwa se akazamwirukana agasanga nyina. Uwo mugore ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mitom mbere yuko agezwa mu rukiko. Si uyu mugore gusa kandi wakoze aya mahano mw'iki gihugu cya Uganda, ahubwo na mugenzi we w'igitsina gabo, umugabo wo muri iki gihugu nawe mu gace ka Mujete witwa Zarimoni Bwambare, nawe bivuga ko yishe umwana we ubwo yatonganaga n'umugore we bapfa ibiryo byo kurya. Uyu mugabo yishe uyu mwana ku wa 4 Gicurasi 26 nyuma yo gutaha mu gicuku agasanga iwe batetse ibishyimbo n'umutsima w'amasaka, akarakara cyane agatangira gutonganya umugore we amubwira ko ashaka ibindi biryo bitari ibyo ngibyo.
Umuyobozi w'aka gace ka Mujete Robert Bwambare we yasobanuye ko ari aho imvururu zaturutse batangira kurwana, umugore aheka umwana agira ngo ave muri urwo rugo arebe ko yakiza amagara ye n'ay'umwana, nubwo bitamuhiriye kuko nyuma yaho nibwo uwo mugabo yafashe umuhini agira ngo awukubite wa mugore we, ufata wa mwana yari ahetse ahita apfa. Uyu mugabo yahise ahunga, ariko abaturage baramwishakira bamushyikiriza inzego za polisi ajyanwa gufunga. Polisi igaragaza ko nyuma abaturage baje kugaruka gutera kuri sitasiyo wa mugabo yari afungiyeho basaba ko bajya kumwihanira, ibyatumye yimurwa ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kisinga kugira ngo abashe kuba yarindwa. Aba baturage bari bamumereye nabi bamurembeje kubera amahano yakoze. Kubera ko kandi aba baturage ngo basanzwe baturanye n'uyu mugabo, bagiye bagaragaza ko uyu muryango usanzwe n'ubundi urangwamo amakimbirane, kutumvikana, imvururu, ngo byagera ku icyo kigero uyu mugore akunze guhita ahunga mu masaha ya nijoro, bitewe n'uko umugabo we akunze gutahana n'ubundi amahane, cyane cyane ngo iyo atashye atinze, iyo atashye mu masaha ya nijoro, nk'uko byavuzwe na Vangelina Mbambu. Yagize ati, iyo atashye mu gicuku intonganya ze ziradukangura twese, ntawe usinzira, ntawe utora agatotsi, ngo kandi umugore akunze guhunga iryo joro ngo atabare ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana we. Polisi yo muri Uganda kandi yongeye kwibutsa ko ihohoterwa buri gihe rigira ingaruka zitari nziza, bityo abantu bakwiye kuryirinda uko ryaba rimeze kose. Naha dushyiriye akadomo kuri Byagenze Bite Today, umwanya wumvamwe amakuru avugwa mu binyamakuru akubwira uko umunsi wagenze. Niba ari ubwa mbere ugeze ku uyu muyoboro, nawe shyiraho itafari ryawe ukora subscribe, like and share. Ni Horeb Mwindaji wumva.